Tartın oldaka. Meymandardı tartın. Kayta meymandar. Gelgile palbanlar gelgile mınakey. Ulaq başladılar palbanlar. Molda kekşine labazım rasma olayın deydi. Gelgile oğuçayın gel. Jinalıp duraylı. Gelgile palbanlar gelgile tese teylik. Tuğanlar gelgiler. Salamu aleyküm. Kuş kapçılar meymanlar. Buna bugün glavlı Sudiya gek olur. Sudiyanın ne dese aytkan Sudiya kılıp koyğandan keyin oşoğa bardığız başı işimiz керек балдар. Жаңағы футболда başı atpayбы. Өткөн öyle kılıp çıkıp bu ette özgördü көрсөтпөй керек бетте. Bir көрсөтүп турган жер эмес, уят болот. Судья не десе болду. Ошондой закон. 2-3 судья бар, мына düşөнүкөм. Bular tek salbağıla, çılbır salbağıla. Buna hem negizimde maktap keteyim. Taza toyuşu Büstün rayonunda kaldı özüsü. Çın açı gerek. Taza çapkan. Başka jaklarda 4 jagında 4 çılbır salbağıp çabıp atırır. Tek degen. Benim oşa uyat bolboy. Meymanda taza çabıp, taza oynap. Kuda kalasa şu köp bere tuğan neseleriz var. Dua kılıp kelsengizler. Biz oşağa kursamız. Buna hazır. Peki bolban aytap. Nülmem Atakar söyleyip. Bir adamda söyleye tuğan, anan taksar bir Kur'an okut oyunu başlayırız. Uşul bunun ereceğiz. Geçinde bardığınızlar, konuğa bölünüzler, yeten ne öyle toy. Hurmatlı, bugün Koksar'a yerine arzu kıldım. Aşına, anan ne öyle toyuna gel, köy olup durgan meymandar. Жалпы мына азыр бул жерде önce bir айылда айтып болбойт. Кыргызстан боюнча, Өзбекстан боюнча ел келип көрөбүз деп, тамаша кылабыз деп, Кур'ан тартып ойлоп кетебиз деп, ушул жерге Көксөрө келине келип туруп. Эми туугандар кош келипсиздер. Мына бүгүн эртеңки оюндарды көрүп, конок болуп, мейман болуп, көңүлдөрүңүздөрдү ачып, Жақшы ойлап кетсеңіздер, Алла Таала кылган кызматыңыздарга, баскан кадамыңыздарга, көңүлүңүздөргө Алла Таала ыраазычылык берип сактаган болсун сиздерди. Анан эртең коноктон кийин, тойдон кийин үйүңүздөргө жетип алышыңыздарды Алла Тааладан суранар элем. 5 кырсык үйүңүздөргө сак саламат аманесин жетип алышыңыздарды көпчүлүк элдин атынан Алладан сурап кетем. Рахмат туугандар, бул бир жөнү. Ekinci jagı Nazır Ursul aytıp ketdi. Alal çabatıgan şu alavakadan beri ele kaldı okşayt. Narjaktardı görüp жүрүp, uğup жүрүp. Bizsin Kırgızsın, Ulut'un çoğatmaşımız gerek. Azırkı yaşlarda, bayağı narjaktarda görüp durağız. Men kemberek baramın. 4 yıl bir azır tek, taka, uşuk okşagan nerseler toktatoyluk. Hiç ata boğuz. Fakat tek çılbır salıp çapkan emesler, bizde mürük aksakallar. Tarıktan okuzanlar bulat, cömoktan okuzanlar bulat. Bunday uyat bizke. Yani yerge düşmeyi yok. Birine tartip etsek, beni tartip ettim degen çir çatak bozun, sevmem bozun. Alıgı kişinek hepsiletin yer var mı antikimiz var. Onu müyülerge varganda, dala varganda işletkiler, bir işletmegiler bakar mı? Doğru. Sağ salamat oynayıp ketişinizler soranağız. Tüystik amandık bolsun. Ömrüngörge ömür koşulsun. Gülküngörge gülkü koşulsun. Köksöre gelinden bardın razı ol. Konok bakkan boloğu, toy kılgan boloğu. Şulardan razı olup ketişinizler soranağız. Rahmat duyganlar. Onun kuda tüystik amandık. Allahu Ekber. Assalamu aleyküm hurmatlı. Uzak çakından gelgen meymanlar. Menin tağam, koçkor tağam mallarının nevrelerin aşına toyuna kuş kepsiler birinciden. İkinciden Rızkılbaş olup bu çoğun toydun 4. yüzün beri vardır. Şu cayakta Koşbolot'ta ikinci Köksürek'tin özüne kömere 4 çoğun toy beri vardır. Sizlerde ağızın alıp geçsin uzak çakındaki meymanlar taza çabuk geçsin de vardır. Uşunun urumatına
Gelgen eldin hurmatına birbirine kamçı çakmastan unutmakta ol. Kötürgönge koyuverip attı cakalatip çıkarıp anan topudan bolup nova Sudiyanın alnına gelip at gevezin. Sudiyanın alnına 50 metre at gezesevmez. Çalgız gedin. Paygazın alaturgan adam diye el görsün. Çalgız gelip çalgız at geçsin paygazın. Oşak ziritildiren görsün bekte oturganlar. Anan oydu kıydı kılıp çağıp diye kapar taşla bakala. Balbanların oy çoğuncayık. Aynı antırıp çalınarga çıktı mı eldin aldığına taşlağı el görsün. Silerdi görem de geldi şu çeyini. Tuğanlar. Anan uzak çakımından yemeğimler konaka bölünüp kökserekli el isterdi konaka böyle üstep eli şaytırı budakalaza isterdi bitten isterdi attığı göz vardı ben konağın küte üstte oturuyor gelgen elder bu şonun ömrüge koş kepsler şu toy var toy şirinesi şakalat kılıçtı şu vaksılar gelgen meymanları kılar rahmat isterge Mына palvanlar, aksakallar bir жақсы сөздөрүн айтып кетти. Құда қаласа bir Ардуклы экөөбүзгө bir жақсы багыштап Куран окуйт, анан улактын правиласын кандай шарт өтөт, кандай болот, бардыгыңарга бир сыр айтып өтөбүз. Анан ошо менен улакты баштайбыз Құда қаласа. Кең болду экен. O жаш баланы алып койгула ага. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له من في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم نور قلوبنا تلاوة القرآن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا اللهم فك پروردگار جميع خلقت مومن مسلمان درغا Adam Aleyhisselam'dan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga, qaribi qurabalarga, beyi beçaralarga, şahsan şedağın cayıp dua kılıp durganların ötkenden ruhlarına. Ya Allah bak parvardigor qatarda ağız qoçqarabas ruhuna, mama uzumsu mama usluqlarına, ularning qatarında şahsan şu arzuqul akasının arvağına bağışlayız ya Rabbul Alamin. Ya Allah bak parvardigor özün ahiretini abat kılgın, jayların jannat kılgın. Suroduğun asanlığın Allah Fakir Parvardigara. Bir işigen cay bergin ya Rabbul Alamin. Ya Allah Fakir Parvardigara datkan jaylerin jaylı olgun. Rabbana adina fid dünya. Hosanattan ahiret hazret ve qina azabannar. Bir rahmetke ya erhamer rahimin. Bugünkü toydan Құда қаласа Allah'tan surap ketebиз. Жақсы өтөт, бөөдө кырсыздан алыс болуп,
Palbandардын ар бирине билегине күч кубат берип, Кудай кааласа, palbanдар. Жиптен, тегектен алыс болойлу туугандар. Кичине намыстуу кармайлык туугандар. Кээ бир жерлерге барганда намысыбызга тие турган сөз болуп калып атат. Бул бир бала, бир адам бул райондун намысына тийип атат. Бир бала бул областтын намысына тийип атат palbanдар. Көрүп атасыңар. Эми айтсам капа болбогула туугандар. Мен эми ушу биздин район деп мына Русул эке мактанып кетти, Нурмамат эке мактанып кетти. Бир жерге барганда кийин мактана турган болойлу palbanдар. Менен башкаңар деле көрүп жүргөнсүңөр бул убактарды. Бизде жип тег деген нерсе болгон эмес туугандар. Бул айлазы куруган, улакка күчү жетпеген, намысы жок адам тег менен жипти колдонот. Намыстуу, мен жигитмин деп, жемиңер мына бүгүн Кудай кааласа бүгүн Алла берем десе бардыгыбызга берет ушул жерде туугандар. Албасаң үйгө келбе деп үйдөн чыгарып койгондар болсо ончо мынчасынан кечирим сурайбыз туугандар. Жип салбагыла, тег салбагыла. Анан мына Русул эке айтып кетти, буга чейин деле айткам. Бул жерде мен деле убактылуу, ол жерде турган силер деле убактылуу. 4 сааттан кийин 5 сааттан кийин конокко бөлүнөбүз туугандар. Эртең дагы чыгабыз, анан үйлөрүбүзгө кайтабыз Кудай кааласа. Анан келип алып эле мени коркутуп, той эгесин коркутуп, мага бер деп. Рас максатың алыш боло турган болсо келгиле. Мына Замирге мен айтканмын. Замир бардыңарга бирден кой берет. Ушу мен үйгө келсең кирбей турган, пайга албасаң келбе дегендер болсо. Болсо чык кылам эмнерин ачык эле. Болбосоң така менен тегти таштагыла. Намысты бекем бармайлык palbanдар. Мына аксакалдар уялып атат кээ бир тойлорго барыш үчүнчү. Силердин айылыңарга барса тег жип деп. Биздин айылда Кудайга тобо миң марта. Биздин айылда 95% таза өтөт улап. Өтүп келген буга чейин дагы. 5% эми элгерчилик болот. Ошону дагы жок кыла турган өзүбүздүн жерде туугандар. Бир жолу айтайлык, эки жолу айтайлык. Аксакалдарга салайлык, жаштар айтайлык. Жакшы көрүнүп, бул мейман эле, бул тууган эле, бул жакыным эле, бул досум эле деп келбегилеңерге туугандар. Бул улак биздин ата салтыбыздан калган улак, Биздин ата салтыбыздан калган улакты элдер шунчалык тартипти бекем кылып өткөзүп атат. Ошого намыстанбай атыңар да биздин кыргыздар, Жерге түшүрөсүң, тег саласың, жип саласың, уялбай келип туруп, неде камеранын алдында туруңар туугандар. Ушул аке өскөн мына Кудай кааласа эң аксакал оозга пата берсин, баштайбыз. Assalomu alaykum palbanlar. Alыс жакындан келген palbanlar, туугандар, мына бүгүн укайыбызга арнап аш берип атабыз. Эми Алла Тааланын өзү өлчөп берген суу бар экен. Үкам эртерээк өтүп кетти. Бүгүн ушу арбагына арнап аш берип, элден бир бата алып, ушу баталары үкамдын арбагына арналсын деп, мына бир туугандары, балдары бардыгы колдон келишинче мына сиздерди топтоп бата алып атабыз. Ушу жакшы, ширин, алыстан келген palbandарды колдоп, таза, чаап, биздин койгон пайгаларды алып кетиңиздер. Рахмат ала. Söz Alişer'de geleme. Rahmat manga söz bergeniңерге, Tekiş, Rıskol. Men daha şu bir ayın hükümetin aksakalı olup kaldım. Oşun üçün söz berip atışat. Rahmat sizlerge. Mına bardık söz aytılarını barın kaytaramayımın. Şu bugünkü toydun koyulatırga paygı öte köp. 19, 15 tay, 15 nede torpok ilk halganlarını aytpay koy, mayda çöyünü aytpay da koy. Bardığına birden eklen bar da yeter. Oşa bardığına nasip etsin, bugünkü jiyinimiz yakşı ötsün, bardığınlar oşa ertengi uyat boldu, onday bu sözlerin bar aytıldı, oşa tatıktı bolaydı, adam kanun eli hiç kaçan mınday jamanatlı bolgan emes, uşunu jakşılıkты kalayın bardığınlarga. Türkçe ötsün, albağan kişi kalbazın, ançamınca jettiği kadar diyaka gelişerini etti öldürüp veririz. Rahmat sizlerge. Toyuna jakşı ötsün. Onu Allahu Ekber. Şakatlar elinin palbanı. Men bu palban emesin, mehmanlar bardığınızlar kuş kepsizler. Arzıkul dostun aşı neverelerinin toyuna bardığınızlarga rahmat. Şunçalık sıylap gelgen el jurtga rahmat. Köpsere geline rahmat. Kudayım jakşılıkты bersin. Egerde narkı düğüne çim bolsa dozum bir jagına odarılıp şunça adam gelgende razı bolup oturat. Kudayım jakşılıkты, iyilikti, şu toy jakşı ötsün, ıntımaqты ötsün. Sizlerden soranız şu bir nesege
kapı olup bir-biringерге katуу söz айтпастан ынтымакта бөлүшүп кеткиле. Бардыгыңарга рахмат. Балбандарга билеңе күч кот берсин, атаңарга мүлүктүк берсин. Amin Allahu Ekber. Gelgile palbanlar, mına hazır Zamir başlayıp Kuda kalasa. Ulakta aparıp taşlagan жерден машинаga alıp kelesiңер, ulaktın şartı. Ekinci torpaq taşlayбыз. Anan jolga жетip kelip, noga жерде көрүүчүлөр taşla dese, же өзүнүн күчүң жетпей калып түшсө, нерге келбе туган. Капа болбогула. 5 metrге чейин жетип келсин torpaq. Anan ulakты болду, токто, эсеп эмес десе ham биздикилер ат салбагыла тугандар, ey. Улайлык бири-бирибизди сыйлайлык. Мына бүгүн бардык ушулардын үйүнө конокпуз, Арзыкулак өзүнүн үйүнө. Коңшусу дагы конок. Егиле Омин. Ат жалы жеңил болсун балбандар. Бөрө кырстан алыс болойлук, а? Ушу Куда калада Арзыкулак өзүнүн балдары, өкүлөрү ниет кылып тойлоп аткан тойлор жакшы эзен аман тынч өтүп кетсин. Омин, Аллах. Мынакей туғандар бүгін. Мынакей, улақты Арзыкулак өзүнүн баласы Замир алып кетти. Жерге түштү, көтөрүлүшүп бир тай бир серке Куда каласа. Арзыкулак эштабысын аламан. Ашы жана неберелерине аламан улак уюштуруп берди балдары. Аллах разы болсун, кылган ихсандары кабыл болсун. Туғандар мынакей торпокту ташталды. Küçüğün çıktı уже bir palvanga. Ulan palvan, ulan palvan. Mınakey, at kimdik ulan? Mınakey, keçe jakындап kelgen. Mınagı Ali Baba'nın egesi. Asil akebizдің Limon деген atında. Asil akebizдің bir tuğan akesinin balası Umar Bey kendi balası Ulan Palvan. Bir tay bir serkiye taşlap geldi Mınakey. Malades. Sudyalar esepti. Esep dedi. Ulan. Düşürme çürüyoruz mu? Düşürme. Bol esep. Maşınanın altındalar. Limon деген atında. Ulan Palvan, aleyküm assalam. Baygen kutlu olsun kam. Allah razı olsun. Şimdi toy berip attılar. Elin başını biriktirip. Birinci payga algan nasip var ekan. Kichkina nasip qildi. Birinchi salım senden bo'ldi bunaqa. Aslovim жаңа аты Limon degan atdi. Kecha O'zbekistonda chiqargan atdi. Mınakey tuğanlar. Mana shu Ulan Palvan bizsin, yosh palvon olsun. Asıl aka üstün ne verezi mınakey. Bilengen kuch ketpezmi kam. Iyiliklar qalayım. Cho'ng paygalarga. Rahmat. Ara koy.
Yeki başma sorun sırası. Bakalım aşağıda. Ya Murzavek! Assalomu alaykum. Qandaysizlar aka? Aloqadan kelgan polvon akalarim munakay. To'yga bir qal'o tilak. Shunday deydilik. Barimizni shunday to'yga yetkazsin. Aytamiz qoldi. Bazı yerler shunday to'y qilaylik. Bizga ham nasib qilsa shunday to'y qilamiz. Amin. Rahmat aka. Dostlar, tuğanlar, uloq suyuvchi mekandoshlar, makay, jin, ayoy qizib o'tadi mavzuda. Mavzuda bizim jash polvonlar usta. Uloq ko'rgani kelibman. Yaxshi. Mana aytaman. Hey, Elaman polvon. Elaman polvon. Bir kapat, bir erkek hareket kılmasına polvonlar. Can gelgende şuraya gele, petek. Bugün kalmadan bir polvonlar kotarıyorlar. Oldu. Oldu. Adırkımdan bırıklı birinci ulaqtı başlanışına çıkıyor polvon.
Barış Durgan, Ahmet Atilbay'ın Afrika Ulan Palmataş'tan geldi bir tane. Vardı bu sınavlar bakıraydı. Her bir üstünden koylar var. Hoşuma geçiyor. Arslan Palvan. Hareketine durma. Sürüldü tuğanlar. Sürüldü. Hurmatlı Kağız Naşiler'e hurmatlı konuklar. Birinci günü Doğrusu başladı. Gelgen konuklar sizlerge çoğun rahmat. Oynap, suyu görüp, bayga tartıp, suyu hurmatlı olup kettiğinizler. Sizlerden oşunu sorayız. Rahmat aka. Rahmat sizlerge suyu gelip, suyu görüp kettiğinizlerge. Rahmat. Ondan çoğun rahmat tuğanlar. Kılgan ihsanlarыңыздар kabul болсын. Зұлымдозун мынакей. Мына бүгүнкү келген конокторго ушунчалык рахмат атабыз каш берип мына улак берип атабыз. Кыргыз элине мына өз кыргыздын улуттук оюну деп ушуну тандап атайын улак берели деп чечтик. Кудай кааласа эл журтубуз менен тууган урубуз менен аман эсен өткүзүп атабыз. Рахмат ушунчалык тартып аткан силерге чоң рахмат. Бир эле той болгон эмес, тойго андан жакшы кызмат кылып атасыңар. Элдер көрүп атат келбегендер. Силерге Алла ыраазы болсун. Ушунчалык келип берген элдерге рахмат. Келип жакшы бөдө кырсыктан Кудай сактап, аман эсен үйлөрүнө жетишип алсын. Бүгүн конок болушат. Эртең жакшы мега улак болот Кудай кааласа. Келишип келбегендер жетишип келсе жакшы болот эртеңкичи. Рахмат. Аяшат. Эртеңки жакшы тоюңар алган формуна айым өзүңөргө буйруп насип ойноп кетти. Рахмат силерге дагы. Бұл кишилер Арзыкул Аяштан чоң балазы, биягы Зулум Дозумдагы балазы. Бүгүнкү кылган эхсандарыңызды Аллах Таала кабыл кылсын. Ишиңиздерге ийгилик, дайым ынтымакта ойноп күлүп жүрө берели. Рахмат. Assalamu alaikum. Кебрек сөз. Assalamu alaikum. Konoktар, күрөчтөр. Нур спорт каналынын көрүүчүлөрү. Рахмат. Мына ошол конок келген меймандар жакшы ойноп, жакшы кийинип келсе, биз ыраазы болуп Кудай кааласа. Алыста болуп шарт келбей калгандарга майга рахмат. Аяшта болсун арбагы. Ыраазы болсун силерден кылган эхсаныңарды Аллах Таала кабыл кылып, тийишинен берип, эки дүйнө бактылуу болгула экен. Дайым сый урматта жүрөйлү. Рахмат экен сизге. Урматтуу улак сүйүүчү туугандар, торпок жерде турат. Балбандар ат салып, аттарын сынап, билегиндеги күчтөрүн сынап көрүп атат. Антан туугандар, видеого лайк басып, каналыбызга катталып, башка бир туугандар менен бөлүшүңүздөр. Telefon düşmez telefonu. Aka bizni Sag'in degan akamiz. O'zining atında.
Nur Sport keş. Yapalım kutu. Qanday? Densal жақшыбы? Улақ көргені келдің. Же чапқан о? Ай, молодец, молодец. Мынашылар келешекте Құда қаласа чоң палван болады, а? Ким баласың? Сансар. Өзім жиен тұрбайсың. Молодец. Атың кім еле? Тағдыр. Тағдыр. Молодец. Чоен. Turdaş! Туғандар 20-30 минутадай уже жиын дымдалып қалды. Шығыш қиын болады. Торпақ biraz ауырырақ. Албандар қысасынан көреді. Eleman attı bir oynadık gelen eleman. Bu ataklı meyman palbanını bulmadı. Kırgızistan Aziyaga tanımal
Farklı palvanın ne veredi bu? Buna kay. Studiyalar esepti. Esep boza bir aylandırıp gelezin eleman. Başına alıp gelezin esep. Kol boza meseleğimiz. Başına alıp gelezin kılıkta. Başına alıp gelezin eleman palvan. Eleman başına alıp gelizler. Kaç lanla o yerde görüntüler? Eleman palvan çağırdığına getirganda. Tekçip çok bu. Eleman. Yeldin aldığında söz ver. Budan keyin tekminin çılgısına duramızda bulak çapayının da söz vermek eleman. Ayt. Çapayzın mı? Biz tuğya tuğbayzın kura fazla. Biz en sımıktangan adamdır ne verirsin sen? Bu kadarısın, ciğenderisin. Bir askese palvansın eleman sen. Buna ki söz elemanda. Cerge düşüp kötörünüze hazır aytağımız sorunlu palvanları. Hazır çıkarıp gelgen palvan. Köpkeş'ten eleman palvan. Ataklı Meyman palvanın balası eleman palvan. Aksıdan Samat Ağacı'nın Han degen atında çıkarıp geldi buna ki bura palvasa. Ne oldu buna ki? Akezin Nizam palvan. Eleman buna ki bir jakşı bir kala ötülük aytasın. Al mı? Assalamu alaikum. Uzak çakımın geyi meymanlar. Sonuna ki sizge rahmat aka. Şunca yüzün başı mülkülük toyluyor otaz aka. Otanızın жатқан жері жайлы болсын aka. Балдарыңыздың өмірінің ырысыз екенін басын aka. Балдарыңыз ең жаңағыда бізде уақытшы болсын. Амин aka. Eleman palvan, qaygan qutlu olsun. Rahmat, rahmat. Бүгінгі халал тілек. Қысқа нұсқа. Қандай болып отыр Eleman? Qaygan qutlu olsun. Rahmat aka. Toy жақсы болды aka. Тойлар көп бола берсін aka. Дәңгел салдың ба? Дәңгел. Молодец. Өз дәңгел баласың. Құттықтайм балдарына. Екінші салымда Eleman palvan дәңгел өзі дәң жерден көтеріп салып шықты. Hazır hem üçüncüsü құда қаласы амнакей. Ay deb ketdi. Murasarval, ultimak kal. Al. Çek aytib olaç. Ömüş yani bir sülep koy. Ömüş palvan. Şu Qatarqılıkken aşına bir sülep koy. Havası жатқан жер жайлы болсын. Құшақ алтын болсын. Şu неберелер ертелеп қойғып беріп отқан болса, етіне жетіп бөде қылсын жоқ. Кезінде аман palvana қайтып түспесін, а? Rahmat. Bilengерден күч кетпеді.
Otur çay. Görmüyor da beraber. Ters verelim. Atılap aldı da. Ketuvanlar hazır. İkinci goldu. Birinci goldu Ulan Palvan çıkardı. İkincizin Köktaş'ın çempiyonu Eleman Palvan çıkardı. Üçüncü oldu. Buraya bir uzak Kayzı Palvan çıkardı. Görüyoruz. Kayzı Palvan ekan hazır görüyoruz tuğanlar. Жақсы жайылтып. Мынакей. Аттында кулачын ачып коюп чалып келип атат. Мынакей. Атактуу Eleman Palvanга келип атат тагы бир болсо. Тазаман, таза болсо экен. Eleman. Mamat Palvan, Mamat. Oldu. Mamat. Attı oynatıp gel balonlar. Молодец, Aytıp Mamat kalır Palvan. balonlar. Mınakey kortayga çıkarıp kelgen balonlar hazırlatılay atabız. Ketdik. Palvan жақынырақ кел Palvan бері. Mamat Palvan салымың құт болсын. Берекелі болсын. Раушан екен жаңа ату? Раушан екен жаңа секундтардан. Тойға қалау тілек. Ауаңа. Той үстіне жақсы болады. Өзі. Артық туған жаңаттан болсын. Şu nevreленен жақсы ұлдардан жақсы балбандардан шықсын. Өздікілері бұйырса. Қырғызстан келген жараған жігіттерден болсын. Amin. İşine iyilik bileğinden küçük etmez Lukam. Özünbektoğlu suikazından ege toy berip, Ayşat'tan atına arnap açıp berip algan dualar kabul bolsun. Uakытты жаман öyle kıstan çıkarıp alıp жақсы oyun bolsun. Rahmat olsun. İşine iyilik. Abi.
Hareket bırakma, hovadan durmak gerekiyor. Hareket bırakma. Böyle hareket kılavuz balvanlar koyuyorlar. Böyle işte balvanların bir duvardan ıslatılıyor. Doğru yerden bana aklını kullandı götürüyorlar. On bir. Bana. Туғандар төбе дегенде жиын дымдалып қалды мынакей. Робик албарды қарап қойды. İşen palvan, tövbe işen palvan. Ak küçüğün işen palvan. Jeyindağı hocalar ne oldu? Çok gerekli palvanı, işen palvan da diyorlar. İşen palvan at kimdiki? Lakay. Medet palvanın cemaatında. Ne degen at? Filiçka. Sen şurada aldırak. Torpak ketdi palvanlar, hareketli kılasınlar. Hazırkı tövbe taşlap gelgen. Ataktığım Medet palvanın oğazı İşen palvan. Atadının altına taşlap geldi minake. Özünün tarafına taşlap geldi minake. Jerge düşse sorun aytalım. İşen, atana rahmat. Sana rahmat. Sorun kutlu olsun İşen. Malades. Şimdi etip, ola bu kanın namusun mırgıp. Kökserektin namusun mırgıp. Çın tazda çağıp jürüyorgüm. Maladesin palvan. Jerge düşse sorun aytılar palvanlar. Ali Oltaşan. Bu ürketken. Ben cennet söyleyeyim çoğunlar gider. Çoğun bir men cennet söyleyeyim. O sistem tağa değilim bu. Çamın çeşmer hey. Ne dedik? Çamına ver çamın hey. Çamın çek. Vay. Sorun verin, suya kendi verin. Çamın çeşiyor. Murat. Pardon abla. Malades işen. Atmalar herkes kaçırır. Batır balvan hareket kılatırsın. O sizden çok durmaz. Malakay İlyas Malvan Malades. İlyas balvan yeter. İlyas yerge lazım. Maniga kenin atı İlyas. Böyle etkan eken buna. Bu Arzu Kulake'nin dostum Maniga kenin atına taşlap geldi İlyas balvan. Bir torpak bir koyma taşlap geldi İlyas balvan atana rahmat. Malades aka. Maladessin İlyas. Sorun İlyas balvan başlanan lazım. Sorun aytılar. Yerge tüpte alır. Malades.
Мінекей Шенбек бүгін Көксеректе Арзықұл Айшат таусын аш улағы қандай болып отыр? Ассалаумағалейкум, біріншіден. Аха. Көксеректе анчадан бері мұншалық той болып оятты лечендігінен шу. Арзықұлағын рахматын балдарына рахмат, мұншалық той беріп қанша Қырғызстан, жеті областың барлығын шақырып төгіп беріп отыр. Шуларға рахмат. Сізге рахмат ұланыға. 2 жылдан бері шу бізді елге танытып, жұртқан танытып, шуншалық қызмат қылып жатырсыз. Сізге рахмат. Білеген күч өтпезін, сорының құт болсын, кәм? Рахмат, рахмат. Жуауыз, Туғандар, 3-ші салым Ишен Палбанға нәсіп қылды, 4-шісі Ильяс Палбанға нәсіп қылды. Мұна емі 5-шісін көріңіз, туғандар. Андықтан видеоға лайк басып, каналымызға қатты алғыла, туғандар. Подписацияны басып сөз үстірді. Сіздердің урматыңыздар үшін келіп, мұна уақыты үсті, менеті үсті, өмірі үсті тегіп, үш жерде сіздерге қызмат қылып атабыз, туғандар. Арзықұл Айшат таусын қалау тілек айтпаң бүгінгі тойына. Арзықұлға қалай жүрсі. Жатқан жайлы болсын, топыраға торқа болсын. Тұлған ихсандардың, балдардың тұлған ихсандары қауыл болып, Аллахтар көзінде қауыл бұзын, амин. Амин. Рахмат. Şu өтіп атқан улақтар жақсы өтсін. Не ой мақсатымен улақ тойлар ұлы өтсі, Құдайым ұша ниет. Тілектерді Аллахым қабыл қылсын. Амин. Ақсақалдар берген дуаларды, елдің ниеттерін барын Құдайым қабыл қылған болды. Мақсатта тілектер ұлы өткенімізді тілеген Құдайым қабыл қылсын. Рахмат әге. Ішіңіз келгелі. Мақтың бірі. Рахмат. Құда қаласа Айшат аңардың Арзықұл Айшат таусы. Арзықұл Айшат аңарға аш беріп атқан екен. Елдің берген паталары қабыл түс болып, жақсы балдар жақсы тәрбиялаған екен, жақсы балдар екен. Құда қаласа сөйтіп балдар аматазының соған атақты палуандардан болсын. Елдің берген паталары жақсы тура қабыл болсын. Рахмат әке. Балдардың өмірі ұзын болсын. Рахмат әке, ішіңіз келгелік. Бізден айлықсан қош келіпсіз. Қонақ болып, сый болып кетіңіз әке.
Арзықұл. Арзықұл жанын беріп жатыр ма? Ашын. Ашын беріп жатыр. Бала шақасына мыңнан рахмат. Башында өткізіп той беріп жатқанына балалары тілек ой мақсаттарын иесін. İşleri aldığı yıl şu Atanez'in canını silahın adamlardan olup verdim. Rahmat. Benim komanda. Eşiniz burada yaşın. Ha rahmat. Tinch bolыңыз aka. Den sağlık olun. Dileğini yesin. Hoş geldiniz aka bismillah. Gelingizler. Sayt var ya. Assalomu alaykum. Rasul aka bugun Qatroq severiz aka. Akasini osh beryaptir. Shu oqsoqoldagi jatgan jeri joyli bo'lsin. Amin. Shu so'p Qur'onni, shu aytilgan Qur'on bardigi so'v shu oqsoqolga tizimda. Amin. Nevrelerni to'ylayotgan ekanda shu nevrelarda Qirg'izistonga jaragan insonlardan bo'lsin. Amin. Shu eng bo'p deganda shu Rasul aka ustay odamlardan bo'lsin. Amin. Aka ustagi Qirg'iziston emas, O'rta Osiyoga tanimol odamlar. Bunday Rasul aka bunday to'ylardan dag'ida ko'm berdi. Rahmat. Bizning ayolsa qo'sh kelibsizlar akalar. Tug'andar jiyin ayoy buzib qoldi. Arzuqul Ayashdan olsun do'sti Maliga Vaus bir tay qo'yib bergan hozir kim chiqarsa o'shaga olib boradi xudo xolasa. Yüzüncü hafta. Başka o ise indi. Onu Kelganman Adan aka. Bir bugungi to'yga o'zingizdan bir duoңызды berib qo'yingizchi oqsoqol. Aka. Arzuqulga nasib bergan ekan bolalari, ular telefon o'tib yaxshi o'tib. Har qanday shunday bo'lganda bolalari yaxshi qilgan. Sonum to'y beryapti. Bugun shunchalik ertangidan da kuchli bo'ladi. Ha. Daim tilagan oylari yaxshi bo'lsin. El aman bo'lsa, toq bo'lsa, unday to'ylarning ko'p bo'lsin. Barini tilaklashamiz. Rahmat. Kerak sizdan yo'qga qo'ng'ani. Mana bugun Arzuqulning ashiga biz aloqadan kelib qo'shdik. Yaxshi o'yin bo'lyapti. Ballar irtimoqda chaqyapti. Har qandaga hurmat bersin, atasini ash bersin. Quloqlarni choptirib. Amin. Ertang ballarini sunnat to'y qilib, bu hurmat bergan odam bo'lar buni ham. O'g'il bolasi bo'lsa ham, o'g'il bo'lsa ham to'y qilmagan odam bo'lsa. Hurmat bergan ekan, yaxshi Rahmat ağalar. Qanday baraka versin. Sana ham rahmat. Aqlbek polvon, Aqlbek polvon. Ak kuchungan, ayda! Aqlbek polvon. Otaxto'yman polvonni malada Aqlbek polvon ekan aka, albatta. Aqlbek ot kimniki? Mehmon polvon rahmatlining balasi Aqlbek polvon. Nokenden Zahid degan akasining Zalotoy degan adında bir toy 5000 so'm sovringa tashlab keldi polvonlar. Aqlbek, otboqqan akaga rahmat. Sendek uyda o'stirgan otaning rahmat. Maladasing.
Молодец. Tanıdın? Evet tanıdım. Ya atmaya gel. Kayıt şunu alıverin işte benim lazım. Oo. Kaç şunu. 5.000 dedi öyle 5.000. Oo. Bir tay 5.000 son var. Ama kadar bergen bana apet berber. Akılbek Palvan paygen kulluk boldun abi. Malades, bilengen küç etpezin. Toy qanday bolup atat? Toy jakşı, taza bolup atır. Bir jengil bir orrak torpoktaşta falan. Asa tükeme rahmat. Жерден ап берди. Malades. Как айланы ашырышты. Ошо аке өкөлөрүм жардам берип ашты. Malades. Мокенин Захит деген акен, Золотой деген аты. Malades, mınakey. Bilengen küç etpezin.